านสันดนก่อเป็นบ้านชนเผ่าโม่งซึ่งขึ้นกับเมืองหนองแฮดแขวงเสียงขวางประชาชนมีอาชีพการเฮ็ดไร่ข้าวไร่สาลีเป็นหลักและใช้สารเคมีฆ่าหญ้าไร่หลายที่สุดนอกจากการเฮ็ดไร่แล้วยังมีการปลูกหญ้าเลี้ยงงัวเพื่อเป็นการสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวการดำรงชีวิตของแม่หญิงชนเผ่าโม่งแม่นได้ติดพันอยู่กับการเฮ็ดไร่ชีวิตส่วนหลายแม่นอาศัยและทำมาหากินอยู่กับไร่อยู่ในช่วงเดือนกุมภาของทุกๆปีประชาชนจะกะเกียมไปทางไร่ข้าวเฮ็ดไร่สาลีgiờ sợ gió vậy sợ là ôm mỏ rồi nó nhiều thuốc tay còn những số mỏ đã đe trong cần tờ chị nó mỏ chị nó một cần tờ là chị chủ yếu chị lo rau nhiều rồi ở trong nuôi chậm nó chị có pi pu nhiều thuốc tay thuốc nhớ còn những đã đe thuốc đe hầu chị ôm món nó ta chị có ý dạ với dạ chị ta chị phương ta chị cho cá ô xin tới giờ tôi đến đây chị gió muốn thiệt tiền thiệt rồi ba muốn lúa thì thiệt tông nọ đấy chị nhớ những ngôi nhỉ công chị nhiều nhiều công mù lò lò xưa có ở đây nó chua chị có không một khó tỏ xứ khó tỏ chua cả cá lỗ khó cố xí đấy nhỏ này tế thử quán rò xí chỉ muốn liên một tế ổn nổi như là nằm lần như tế nhà quán rò mù lò lò xứ như có cứ chị long thương long đau rồi chị tao á chị tôi ôm món nó cho tên nhau đi nhau tàu mua cho tên nhau lưỡng mua sư cho tên nhau bó cơm lẩu cho lò mày gọi tàu kỳ của nhé cho lò yếu tròn vậy nó xưa hồi vào học chế này cũng cô nè na qua chạy mà rồi mình nhỏ na mà cẩn tới ta chế thông tới của họ mù lỡ thăng làm đại chùa tê thì họ nó tu va tu chế tê thì họ là hiểu tê chế tê chú thông tới chế họ mà hiểu lia hiểu tê sao nên nó mà nhỏ quá mà biết hiểu tao mấy tê xe cho tao nhưng mà lúc tê bao cứ thế ôm mình được tê àอยู่ในช่วงเดือนมังกรที่ผ่านมานี่ประชาชนเมืองหนองแฮดได้รับผลกระทบจากพายุหนาวหลายพอสมควรโดยที่บ่เคยมีมาก่อนเจเนี่ยnó lọt tê lọt đầu lo chị bé chị nó bé gì một chị tàu hợp tư lý chịยังnhớ hồi chị cơ trong đi xứ chị ta đi nợ lọt thôi on nó nợ chị bé rau như tôi ta hú chị bé tê nhưng mà bé trả lọt cờ chịยังchỉ mua rau trốn nó đi thì bé làm một chiếc cả trời cho lọt rồi chúa sang như số phú xứ ấy bé chị cho như chắp lao đi như chỉ mà chị cho như một trong nói
lầu năng lầu trả đi nó chỉ yêu thiết bỏ trong nó chỉ thiết trở luôn tay rồi nhẹ xíu thì no lên no chỉ mấy giá chỉ cho là ba tàuอยู่hay thì trâu sẽ khô tra là do nó sẽ nồng mưa sẽ chế chỉ những khó tà chỉ những chăng đi chăng chỉ chỗ tàu gì lên đây tàu ôi là tàu một bếp long nó đi mà dọn nhẹ xen rửa cơ kia chỉ có hai trà là cái này là đầu lo ta rồi cho nông lại ta thì chỉ ta nên đó là bé để chị nè nó là non chỉ là chỉ họ đây là ที่ไอ้ได้ป่าย่อเขาตัวแกได้เจยังขอตานะนะโอ้เจมาเขาเป็นลูกเราเนี่ยคือจ้องเราอีน้องมันเนี่ยตัวจ่าอีเอาตัวไปตัวกุ้งมัวย้อนนะคะตัวจ่านี่ใช่ตัวเรากุ้งมัวมีตัวมีหยอดยังจิตตกเองมันเกินเต้าเกินตังเลียวมีหยอดมูจิตเต้ามีหยอดอย่าก่อนเทียที่ชอลอดตรงนั้นเรายังบ้านติดชอลอตรงหาหมดกันเท่ากันทั้งซึ่งเป้อันนี้อันสีเป็นยังต่อกาเป้ได้จีป้องเทียติดชอตรงหาตันชอเลียวมาไอ้ส่งหันตรงหลอตาเป้ได้จีปอกกาเหมือนเทียเนี่ยน้องเก๋จีตัวตรงนั้นนี่อย่าตาเลยอ๋อกาต่อหาลงหาช่วยเจเป้ได้จีตัวล่วงกาเลยtrong đồng cô một tàu bé thiên chạy cơn cổ lầu li nọ bé ít chữ lo luôn li nọ là lầu tô ta chỉ nọ bé đấy chỉ tàu bọ nè nọ đầu tiên bé nhọc quả bọ rộng nọ đợi bé đâu khó mua hiện giờ này ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศหนาวแต่บ่เคยพบพ่อกับสภาพอากาศหนาวปานนี้มาก่อนจึงบ่ได้กะเกี่ยมหยังไว้ล่วงหน้า